Ćao ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Minecrafta u kojoj ćemo praviti nevidljiva vrata, pa da krenemo. Iskopati tu jedan blok, tamo pored tog bloka iskopati još dole dva, stavljate redstone, kapiju stavite tu i onda se tu da ne može proći. Ali, samo malo. Tu stavite redstone i onda to nek vam bude sa vanjske strane, znači tako možete proći. A sa ove strane stavite ovu ploču, pošto se tako može proći, a onako ne može. I nemojte tu blok skidati, pošto će se onda moći proći, pošto je to samo malo veće od ovog normalnog bloka. Pa da krenemo sa... Joj, što mrzim ovo. Joj, bože. Znači napravite i nek... o ne, znači, oh my gosh. Znači to uradite. S druge strane isto ne može. Znači bitno je samo da ne može. Znači ako može da može. Eto, na ovoj smo uspjeli strani. Na ovoj ja mislim da treba uzeti ovaj blok. Ne treba, ali eto da bude nam. Eto. I to je to, znači i onda samo prođete kroz ovo i to je to. Znači to su ta neka vrata, nemam pojma, ovo su ta nevidljiva vrata. I to je to, to bi bilo to za ovu epizodu i ćao!